twende. Unata wapi kelele ya gavana seneta, twende. Watenda. Hakika nipe mkono kila mtu. Oh Baba. Bwana we. Sema umetutoa mbali kweli. Chini 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 chini. Nako Baba, sifu Baba. Nipe kila mtu 1, 2, 3, tumeona na Baba. Na umetutoa. Nyonyesha na mkono. Nyonyesha na mkono. Twende mkono hivi. Mkono hivi. Twende chini 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 chini. Jua watu. Wainue wainue. Wapi kelele ya UDA? UDA. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Asante sana. Tunaweza kaa chini tafadhali. Kwa heshima naomba kama una mahali pa kukaa kaa chini, na nyote umekaribishwa na gavana wetu na seneta wetu na MP wetu wote wako hapa na wamekuja kushuhudia siku kubwa ambayo Mungu alisema lazima iwe na itakuwa kubwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Meru ni ya Mungu na tunaanza na Mungu. Si ni sawa? Kwa hivyo naomba kwa heshima tafadhali Dr. Father Kinoti kuja utuongoze kwa maombi. God is good. Nothing works without the basis of God. Therefore, let us rise and offer God is due. Na tafadhali omba kulingana na desturi na culture ya kanisa lako. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Friends, as we approach the 2022 election, we are humbled that God saw our experiences, at times our confusion, at times our prejudice, at times our anger. God has also seen where we have been able to develop and do a few good things. All in all, God has sent His Son, our Lord Jesus Christ, to save us. That is why today is Pascha Sunday, Easter Sunday. We shall begin with a reading from Luke 12:51 to 53. As I read, you can take your seat. Do you think I came to bring peace on earth? No, I tell you, but in division. From now on, there will be 5 in one family, divided against each other, 3 against 2, and 2 against 3. They will be divided, father against son, and son against father, mother against daughter, and daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law, and daughter-in-law against mother-in-law. It shouldn't be surprising that I should read from the scriptures Jesus' caution that division is part of the work He came to do. Kenyans, we tend to feel division is bad. We have fought each other after elections. We have killed each other, and every time we think of division, we think of it in a negative way. Yes, there is a type of division that is negative, where you kill your brother, you look at the other because of the tribe,
because of the last name he has. That is born division. But Jesus came to bring division among us. And that division is useful. The division of choice between value versus valueless things. That's a division, and it's a good division. He is telling us those who choose to be like Christ will experience hate, will experience discrimination. Wale ambao wanaochagua kumfuata Mungu na kuwa kwa upande wa Kristo, basi itabindi pia wangoje na wapate kwamba watachukiwa, watatupwa nje ya familia, watatupwa nje ya organizations ambazo hazipendi values. This is what Jesus is telling us. Values cause division. So that type of division is good. Kwa hivyo even our politics, katika siasa zetu, wakati umefika ambapo tunasema kwamba siasa zetu ziwe siasa za values, and that should cause division. Not the division to kill, not the division to throw stones, not the division to character assassinate, no. Division to choose on the side of values. Jesus came to bring division, not peace. So let me ask you, friends, as we pray. Kenya is 85% Christian. If you add the Muslims who have around 10%, that's 95 people who go to church and worship. How come we keep having bad government over and over and over? At the national level, some of our counties, how come our citizens continue to suffer in poverty? There are Kenyans dying now of hunger. They have no water. Their children are not able to access education. How come? Na sisi tulibatizwa tukakuwa Wakristo. Na pia wewe unaenda katika mosque kuomba. Lakini ikifika wakati wa siasa, tunachagua siasa kwa sababu ni ndugu yangu amesimama, ni baba yangu amesimama, ni yule ana jina mrefu katika politics. Jesus is telling us, no, I came to bring division. So friends, huu mwaka ni mwaka kuamua. Na kuamua kufuata siasa ambazo zina sera, zinaendanisha na maisha ambayo Kristo angetaka watu waishi katika nchi hii iliyo njema ya Kenya. Katika hii county inaitwa Meru na zile county zingine. Making the right choice according to the party's manifesto. And asking those who are leading, are you leading for your own interest, for the interest of the citizens, for the interest of your clan, the interest of a few, the interest of your family? That's why Jesus is challenging us. He wants to bring good division. Kuchagua kati yaliyo mema na kuacha, hata kama ni baba yako anaongoza, hata kama ni ndugu yako, hata kama ni mama yako, ni wakati wa kuchagua values. Values that benefit citizens. Tukiendelea pale, Kristo anatuambia bando kwamba mama, so values break even the underest bonds. Bland board is broken by values. There is a concept called person organization fit. Wengi hapa wanafanya kazi na wanaotazama, mnafanya kazi pahali tofauti tofauti. Kama pale unafanya kazi ya hakuna values inaendanisha na values zako, itakuwa ngumu kufanya kazi pale. Utakuwa na stress, utakuwa na depression, utaacha ile kazi. So there is a person organization fit. Kenyans, it is time for us to choose parties by your personal values and the values that fit the organization or the party you want to follow. That is the word of the Lord that was telling us Jesus did not come to bring peace, but division based on values. Values of running government, values of running workers, values of running a county. It is time to make that choice. Let us rise and close with a prayer. Let us pray. Lord God, as the elections approach, we seek to better understand the issues and concerns that confront our county and country, and how the gospel compels us to respond as faithful citizens in our communities. We ask for the eyes that are free from blindness,
so that we may see each other as brothers and sisters, one and equal dignity, especially those who are victims of abuse, violence, absence of government, deceit, and poverty. We ask for ears that will hear the cries of children, those who are abandoned, the cries of men and women left without homes and left without a source of income, the cry of the youth who complete their school and they have nowhere to work, the cry of our communities that are divided in lines of tribe, in lines of class, in lines of education. We ask for minds and hearts that are open to hearing the voice of leaders who will bring us closer to your kingdom by growing us economically, politically, socially, starting from the most poor, who are the majority in Kenyans, who are in the bottom of the pyramid, that these require food, education, health, and that their well-being brings the kingdom of Christ. We pray for discernment for your spirit, that you may choose the right leaders, the right manifestos, and the right spirit to run our nation, respecting each other with love, dignity, justice, and service. Through Christ our Lord. May the Lord bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you. Thank you. Meru mueni renge onde yao boaro norombiti ronoroambi mbiti yeta wa eronde yeta wa dea na mbiti yeta wa eronde yare amwekuro yeta wa cheninka yeta wa u cheninka ke junkunire to me myself and I muntu selfish ende mbiti eronde na cheninka ibadari mi murungu kaimba kana genikiro ka orabo mueta na to na to datu kana kamo eta watigania kange ka eto imendi kange ka eto embe to na tu to eta wate ando betu tigania imendi nambi murimo UREA ibaria na muturi o eta wakilima limu eta wate na iko ari nya mugonta anjilu mugawambi murimo UREA yokuthiriantu Jurawata kana kaita watigania yoko wata mugaita kuringeru arero kana ka ero ndoke ndaga abuga tiga kwe kathinjire thenge ku to wakithingiji ero ndara akange kakathiatitiri kajua ko imbinga kathinjira kana kaita watigania kareta atia karagua imoyora yo wata kana kaita waimenti yo wata kana eta wata ndubetu arero ito erondre endi norekere ka aguru ka thira thinjira nthenge kana kaka ngigatige kuthira eronde arau aka matulango karietie kori ka jui murimo imbinga eta atia ngaka thinjira katuile kareta atia karagua karaya murimo yura yo awata kana gatuthatu kaeta wa egembe eronde ero ito erondo ka kureka umba nyumo ethinjira intobiri zo zeziwe na jio kaborite kana kagete atia eronde araua amwe kurokwa wari cheninka ke awajua imbinka muthinjira twana twathira tuo aya murimo UREA yo awata u moekuru eta watia eta wa cheninka arero imuga ende ajeno ombere moekuru mbocherera no tungi denje nyumo ye kenda moekuru no eta atia arauria au nini ndajuare imbinka ithinjira mwegoro arate ithongo areta atia eronde no arajua arero ende eronde intobia guo lumira abio te ndabire oi mwana okweta watiania ote ndabire oi mwana to imendi ote ndabire oi mwana to waembe nende nithinje nyumo eno wengo ajinyo no acherwe eronde arau anda ombore imbinka ithinjira eronde atumbuka indobira atiete bireta nakeli mali nende ankobera ntobeto meru tongerwa ne eronde
tianie ririte miaka 5 anaba bayembe bayrongoi na jetrika urua anaba jeninka bo imbiba kewa jininko atui katendra chia kuigira kaburo meru ijeninka we taadea tenda joza blainto no no ikaira tejeninka tenda jamanto ajibitare no bidakeyo tejeninka ningi antu eronde no berembi no berengoi nende antu bakuthira tianie kuthira imendi kuthira iembere kuthira ningi nyechio ninka o eronde aita bange akiwa batina mbeteri ningi no amwira akakange kaju imbito wetate akakange kaju imbitate nende bubu kamenya boy chala mutongeria buta chala eronde na cheninka iboya muno. Wapi makofi ya Dr. Muthomi Thiankolu. Sasa naomba kwa heshima tupige makofi makubwa kabisa tumkaribishe incoming Senator wa Meru County Mheshimiwa Kadhuri Murunge Kamashinani. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. Ibwega sana. Unfortunately intina rukonorwa chianinka. Ende nkaria tumantu kidogo. Mimbi nkiaria no wikaire chianinka ethro ko na na utonyera na chianinka ongi nkaria mantu kidogo. Ibwega sana my friend and colleague Senator MITHIKA Linturi, our incoming governor, non tobaki adoki kia narua tuijite aja kia adokia maana mono kiri antubetu ba miru na tuijite narua wijite gutunenkera part of your government non tu wena jukumu ya kuform government na katiba ya Kenya ni kuga imuanka governor edroena learning meet kana deputy governor iboega nontu nutuitite turia miru narua kenda utunenkera muntu uria ntikumanyethirwe nyomba iji kana ari eki niwekwa gwengwa ugatonya naria muntu ari iboega nontu bwa ngwataniro yakwa na ugwe kuma riria kiama gia UDA kiria kiongozi ni Deputy President wa nthiguru ya Kenya, His Excellency Dr. William Samuel Ruto, party leader wetu na leaders bangi ba Miru betikiririe na bona flag bearers bagitikia governor ni Mheshimiwa Senator MITHIKA Linturi ambaye na experience ina mono athurine antu miaka 15 mwanga narua miaka 10 ongoza Igembe South constituency ari MP na choka twa muthura turia Miru na kura nyingi mono nkurukie kura 300 a senator wa Meru mwaka wa 2017 kwa kwenda kulinga rwe lakini ukaenda kulinga rwe ringa turo safi nonto muntu we na experience ina sana ya kuomba kuitanguira itite ali National Assembly na ali Senate na iboega my friend and colleague MITHIKA Linturi nonto last week Mizan Africa nira kwa wandire trophy nene sana ya number 7 out of the 47 senators withirwa witite ngugine na mono senate miaka 5 itwijo go imuteterio ya wanyonge antora bate chumbaga ibote taira temora iro kinyima antu jaku ugeta kuruira antu bangi barabate guchumba na iboega nontu bwa Amiru nontu bo bakuvutire with the best 7 nikenda nontu bangu ya kwira witite so ntuko ya narua atokuga twijite aja kwewa deputy governor uria ukaranwe government na uninde aja Kadhuri Murungi ngaitangu yakwa ndi senator wa Meru nikenda mpumba kuboleta resources nyingi kuma Nairobi kwa treasury national government
chumba kuija mashinani kenda bomba gwita ngugi. So ngaringa metha mwangenda gwatuka yatuke kenda resources chiejaga Meru chekung'ani iria bugaita ngugi bwina deputy governor na cabinet iria ukathura Ameru bakwa ngugi eu ntareki kenda mweri jwenana. Oni I have no doubt in my mind kana na Kimeru mutojo wakwa kweri jwe soba ya kumenya ugwe na thirikari ya UDA kuma na national government ya UDA to form ya William Ruto nengi ya mashinani ya county government ndi na uma Ameru bagakwa ngugi eu nikendoka governor wao kuma 2022 August. Na niki tukuga wewe giti kia governor miaka ya thire 5 ituonete Meru tuchokete nyuma sana kana mantu ja maingi jara tutwire ku expect jombo karika jate kuomba gwita na mbere na kimwe kiabyo na kirango kuendera monono ntutika kwenda wa governor ndi seneta wa Meru no ntubochore bwakwa na ugwe ambiji ugwo rankwije for many years tukalite nagwe bunge miaka 5 National Assembly na kinyarula ali Senate tura consulta na mono we chairman wetu wa Meru Parliamentary Group na ndi Munini waku ndi vice chairman. So achievements ira tuthithetie imbiji ogwo te muntu ora twerwaja ni wa Dr. Muthomithia Nkoru ore chaningwa ikaichaninka chaninka ogwe utithoro category ya muntu u waragia mantu ja chaninka no ntugwe ndenda gukugwata mbaru na twina leaders ba Meru no to number 1 batwe tuli ajumbe 12 na kira ajumbe 12 barabari na barali bunge mwanka na na be bunge batwe tuli ajumbe kenda baratwite ni raini imwe tuli nyuma ya deputy president na nyuma ya governor incoming governor wetu MITHIKA Linturi. So anto 12 watu ikakenda ibete itaruti imwe no mbire kinyagwe ibaba thatu bera itine kaiba kenda no nto bakenda bathuri ne Ameru na baba thatu bathuri no Ameru. So anto bakenda be nyuma ya bwana Linturi ikuonania Meru yonthe inawinya yonthe itirite na kwou tulenda mono wa governor tafadhali ganania Meru ukethera wina mwana wa kiu na mugongo ganania muimenti mutigania na mwigembe mali jetu joja thatu ugategera rutere rumwe kana kamwe kanora kange gakionjaga nikyo utumite oni mbuga ngakunga mkono kwa vyovyote vile nikenda omba kunganania Meru mono na kugotonga bwa Meru ugatuma wiki into saindi imwe utigitengi. So gwende kwenda mono tura we mwegembe kora winda kentamburuku ndaja kana nkwe ndi kwenda no ntu nkwe jogo komba kunganania Meru na Meru bonde bedero banganene. Kwou jukumu irato gakunenkere nene turi a Meru ni lazima withiro ugwe we muntu uria ugwatene na thirikari yaku into bieja involve Kenya elected leaders bonde ba Meru uma MPs no ntumbienu ije kuwathania leaders MCs thithia leadership enjaga irekethirwe gwete Meru mono antu bara barikire eothikia ibakurira mono Meru eji itwarite na baba ingi sana antu betu bara bai macibitari batena batugomba kutungatirwa bwega rimwe bageta meri kinyena batona mushara kana 5 antu betu a Meru ute cibitari naro ina ndawa cibitari chetu nyingi zaidi itena ndawa kinya meri almost 1 or 2 years mwanka naro itena ndawa. So itukwenda if kitu kingi umbo tegera ni healthcare no nto antu nabo bakwajwa na batikona ndawa nijura tu na challenge ya cancer na mantu jange ja maingi watu tutumba gwita bubwega. Number 2 kore alitani tutuno tuitu diurukite almost 26 wons mwanka na arua weto watuika mwalimu wa ECD
mwanka na Arua the last 5 years gute mwalimu omba kuandikwa ni county government. I was surprised the other day tulingo gine gembe ndaigwa batindite kuandikithwa ntuku eu last week no to kuga alimu bate kuandikwa baisindi na iba kuthoma ntuku batindite kuthuranwa the whole sub county bagende kwa marietwa kena rube promiswa jobs. So inkuga mono ntetwira chionde iro na challenges weta kwa roji barabara insecurity na hara mwanke na jua nonto kureto emeru bwana Linturi twakunenkera watinda kenyo chwa national government mroke ndo tukaridia ndiguru yetu igwe president wa Meru uri governor igwe president wa Meru na president wa Meru etho atumbo kali antobara bena ale tigania actually kuma igembe north igembe central tigania east tigania west antobeto barura kwa every day tukara mu national government twa kwagete kia governor ugatwira chibwari gairie nkamera na njara itekeje itego misuro chija Meru chiboro kurigeria nkamera na njara ikarungwe nako kale anenkerwe rere aero ngugi antora bejeta nkamera be na bunduki automatic rifles na kinyaskari beto baba indeji batukumire bunduki ere ore guita risasi. So we make sure mwanka yetu yonde umikali kwa toka Kenya igwa kaiga re iga mino dingorwa iga twankana na izoro na udhingo ja east na west Germany batu tuire tuitembeze twa thirikari tithwe nacio twakero dingorwa iga ora tutionana na antu bo buru lekera twakalia antu betu mwanka na jojo Tharaka ituo Kenya 12 or 20 ibire ti mwanka imenti mwanka za century imenti na Tigania east Tigania west ituo Kenya bya kuregister kura na bya kurengera kura more than 15 ibare register te kura antu ba Tharaka ni county ogwe Meru na resources both resources chiento na resources chianto batete Meru ni antu babeka mono na baije kwa dekora bakero ogwa we governor twire ore kwenda tugutwaria turi Meru turi atongeria etherwa ni into bya gukaria ndiguru yetu ya Meru watu tugakunenkera nikenda omba gutukaria lakini cha muhimu itu tungananie turi Meru kyo tukurira no tuthaiji maendeleo ja kura mbechira tukamkama acho kuma Nairobi twagamba cheja Meru tafadhali mbeche contract chonde irika eja no kimbechira chumite Nairobi cheja Meru ichinenkero contractors ba Meru mbeche yu ukanenka era ko igeta kire contractors ba Nairobi bakisumta to kwenda kuiga Meru tuli kashigo lakini ato kwenda kuwa no devolution yejire kenda ndigure Meru gitate yukira na intobira bikuija Meru so tote kwendenge achongo beta capital freight ito kwenda biashara iche wa Meru mbejwithiuruke Meru ukathiuruka naro mutindo joju tuli na town chetu chionde biashara gaiko collapse wote antu bena biashara inaicha kana na antu betu kwou intobira bikuija Meru ibita kwa Meru na biashara igaitore ne antu baraba irokos na bagaitethia ethoi county ingi benda kujukia musimo mujajo the better no tu mwanka antu betu nabo tubakarie nikenda bomba ukarabu bwega. Number 2 kinyethro itwijena na gwende SENETA kuno ituchwa kura ukari ndithire ni favorism kana muntu ungi urore akwe nagwe utigantu bangi so ngo koromba mono kinyoka ethra wina tano nyako na ronya kwena mwekuro kuba ije kuthithia biashara antu bau ibete bathithia biashara county ingi ugachunganiria gutwika biashara cha Meru ichiaku na tano nyakwe na ronya kwe na mwekuro no ntunte tu ango utaga director ndugo point ke doli kana point eu into bya Meru te bya family ai ya Linturi ibya Meru bonde sawa na ninde na imani kinyankathiriria unde na imani wogo gaitangu ibwega no ntuinkuije na nkwirenga kuigika twina atongera bange akina Kiringo akina MITHIKA thare nkona na ndibetite bunge anderezi nyabara bateaja
ajumbe bonde bagugekite na tugakugwata mbaru kwa vyovyote vile na nkwere Ameru bagakuringira kure nyingi na mbere Ameru na Arua kinya kura ikaringo watu ote muntu okaro ya kinya kure mo ya system yetu nonto antiba kwairi bakero ati kura itirika waga itaragwa turenda kuringa kure nyingi kire timu yetu ya bwana MITHIKA Linturi na batu turi ba UDA turinge kure nyingi tuone bo baku waga itaragwa itegetate itiringa kwa thairo tukwenda kuthithia experiment nego chokeria nkatho muno antu bambo meti no tubaku kunenkera kari ka miaka 24 toto ticket ya kukamata giti kiai women rep wa Bomet County antu bara bakona mwana orea ena kipawa ena kyo kinara mbere na kule akoro bara leo kijaba miaka 70 60 50 na bagwa bena experience lakini bona aba nenkere mwana orea na inkuona uni kinyameru ilazima tutege ora tuwakeria antu bara bari ndi bokire jabate no turantu ba bottom up nikendana jabale mwana ore thira miaka 10 akethirwe gintu kingi bandai so kinya go bwana Linturi thira miaka eji ukaromba wathire miaka 10 ya gavana ati uchoke seneti kairi tu tafadhali usifanye hiyo kitu ndio kuona kwena trend ito pamoja na miaka regumu plus 60 or something ondoka wengine wapate nini wapate nafasi ya kuendelea lakini anikyo kwa tumile ndona gusavu Saudi menti miaka 10 na kwebange bakwenda gwita ate gukira ndagwatia mbatigire nabo bagite ate bokire nani bitete mbere eriko mbere ndeu ne tukenda tumba kukulia generations lakini twakarara za mukuru leo na ale Zimbabwe miaka 90 miaka 95 ingwitikia gutithro kubuiso kwa heshima kuu ibwega sana no ntubwa my short speech na inkuibwega no ntuba kuturetera kiatho gikia na Arua a very important event yetu turi Ameru na ingwitikia Ameru by very keen ibeterete mono wona muikio wejete kurungamira Ameru county ya Munini waku na ingwitikia bwana MC ibwega no ntuba that opportunity na ibwega Ameru nonto bakundikira ninkuboromba potogwate mbaru itaini bara gutwigeka twi timu yetu ya UDA kuma deputy president na ai president wetu MITHIKA Linturi governor kadhuri yale SENETA na ajumbe betu bonde kenda pa UDA na MCAs 45 pamoja na women rep wetu wa UDA ibwega na Murungu abudhali mesa. Makofi mazuri kabisa ya seneta wetu. Thank you very much. Kwa saa huu ningependa wote tusimame kwa heshima tumkaribishe gavana wetu mtarajiwa, Gavana Franklin MITHIKA Linturi. Meru kaunti yote raundi tumeamua. Piga. Gavana mtarajiwa MITHIKA Linturi. Meru kaunti yote raundi tumeamua. Gavana mtarajiwa MITHIKA Linturi. Sisi wa Meru akia Mungu tuko sawa. Thank you. Tukiwa na Linturi akia Mungu tuko sawa. Thank you. Ameru mugeni ringi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mbere yenu miru yonde na wini yabu nene namboye kanya ka guchokiria ngai nkatho mumbi wa nthine uru urompete inya na afya imbiga tukomba kuwatanira na babwi tuku ya Narua ki rwaria ruratu inaruo tuku ya ugorobu thani gwita na keria kwa mburifu mbumba no ntubandika ira tuinacio. Number 1 kakathangairi ngi no ntuba kiama kirandi ngirite na wega bwawe burambirite kuona no ntu rukiriru nirio ndiciuririe rwari intuku yambi Narua intuku ya Easter Sunday na barabara onde bare ya Kristo tuinde ndi mukatoliki ratu gusherekea kuriuka
kwa monokia wetu Yesu Kristo. Na ndayo na umatu inde tumite kanisene ku celebrate ntuku ndenda kuwa narua turea nikiama kia Ngai no ntuntukurande kire tariki ya narua kutangaza no wangwatia ngwe ya Kuran County ya Meru wa Munini wakwa ntaiji kukethera ku Easter Sunday kou kiama kankua twinde tuwatanire onara turi onara mumiru ari ndene ya Kenya yonde kana nyande ya ome twinde kuwatanira ku celebrate resurrection kinya ya Meru nontu Meru ituire kire ICU Meru kere irakwite na nende kuriuka Yesu akiriuka ndenda twinde tuthire amwe kenda tumba kuriukia Meru aya mwapande nde na kuirwa na nkatho kire my good brother Kathuri Murungi Mheshimiwa Kiringo uraumbite okinya na yumbe bange ponde baratu watanirite nabo ke safari ya kuriukia Meru na baraba tumbiro okinya nontu inkumenya kuina engagements ingisira yose ya bunge Mheshimiwa Kirima for example ari America Mheshimiwa Alima ainarea Dubai na barabange ponde batire baria lakini kwenda kwa shua Meru bonde warari safari hii tuambiririe pamoja na tuliamwe na nituitite bwega na nontu neukuri ndenda kuwa ati nikionto mithika Linturi kana yumbe ba tuwatanirite nikenda tumba witana mbere kana kuriukia Meru jama ingi ya kwirwa ratu kumenya na ngichogia nkatho nyaringi kire Meru ituthithite micemanio mingi muno ndene ya Meru na ndwire antu ba Meru bonde ibwa nontu boto watogeni na raturari micemanio ne na mbire Ngai ni bwega maita 10 na yangi nontu ba favor iratuonetie nontu ti wendo bwetu ni wendo bwawe Kirundu na Turia iratukuona nontu wa reception iratukuona kwa tunashukuru Mungu tuwatanirite kuriukia Meru nontu itene rutu itite itutirimite na iturite biuria bingi na thina Meru bainayo na ura Mheshimiwa Kathuri Murungi arikia kuwa thina ya Meru iratu lazima to address kinyake thia tiontu kwa ya tukathithia ni mantu ya erothi utie sibitari kuya narairia nyanyambene kira gitumakitie na ati mtomurume ake ya kwaju atumba kuona sibitari iraumba kuandimitwa sibitari yetu ya General Hospital Meru ithira irionde ikiraundend nontu cionde itura patients bonde batura kurifawa Meru General Hospital staff morale is at its lowest nantu ibabachie antu babachie batumba kuritangwini na batumba kwithira bakiumba kuciarithia kana kuthithia economy yumba ku move nontu bwambachwa na kwou lazima priority yetu tuone na tukandress thina ira twibitwe cia antu ba uritingui ba ugima bo mwiri nontu critical ruira ba utumira kenda kundiru na antu betu bara bajende ne Meru ni inene muno na mantu yafia nkondo bu promise au tuina solution ekuthiria mantu ya thinai Mheshimiwa kuwa na inkwenda kunyilia zaidi biashara sietu ura tuina thina ku na ndambo bwire ndio rukathiurukite Meru wa kurukira saloon utiona ntu ba ushukwa njwiri utena traffic ya saloon nontu twita kuthithwa mauru kuitwa kunyu nontu tiembesa kutena any disposable income kana irayumba kwithira itiara after one dress matumisi nontu thina ira inene biashara mbesa bilioni 12 ira ciande ne account ye itenenka irwa ndene account itumika kuria Meru iri wana antu ba Meru betha bena mbesa na ko thina eu ya capital flight is satisfies na baraba itu nini ndene ya Meru ni bashumburitwe sana muno ni banki nontu ba marandu nontu daba hero ngui ni baiye bakariwa in good time na ko bakari amarandu yo na baone kabaita kondogo kabaumba utua na kuiguna navyo so problem weu ni mantu tulasima tukathithia bura kumbikano tu devolution kuelewa wakwa maana ya devolution ni ati ya rement kundemestify itebiona ne bya president
tukinya mashinani service kinya nau na kinya mbesha cia kinya nau timbesha cia yo kinya nau alafu kutuika cia kinya nture ne cia kamata cia shoko Nairobi Kisumu Eldoret na Kurakungi ibwiri utuwa cia tumirwa cia nyantu betu nikenda bakaumba kuifil mashinani so tuka endorsement yau kenda antu betu baumba kuithira bari sawa sawa na nekio kyo kiarete thina ndene thirikari yenye ya mbere ya Jomo Kenyatta na JM Kariuki no ntuite reu thina nene hari Kariuki auwa ati thirikari yari ya Kenyatta ya create millionaire ngiri imwe na create poor people kana nkea nkruki ya milioni imwe na bou ne yo replica ire ya Meru no ntwitikia kuri muntu ukwithira aina gintu ki muko yawe no ntubwa burama da ya wita nkwendo bwira ati ndithitie enough consultation kiri kudhura candidate wa deputy governor na inkwenda kubwira ati ni uma tutesi area katukera na ukweli nontu lazima twari uma consideration ciakwa cia kuthura munini wa governor irari ingi muno nontu number 1 na kiuria kianda ura nkurwa ni antu baba ingi ni kweria kuensure kwina equity na equality kiri administration ya county eye ndene ya wathani bwakwa kwa mbere tutiran away from fact imwe ati Meru UREA na geographically area party ire ya Imenti na party ya Nyambene na kou kiri utongeria na itebira inene biete kana ishima kana bi mentioned ndene katiba ni itebiele ndene ya County Governments Act kitiki angavana ibidatu sorry kia county governor deputy governor na county secretary kou ke wathani bwaka ndona ati candidate wa kwa deputy governor no ndibi itebira inene na geographically county ya nitwe na region ile the governor umete Nyambene au pick a running mate from this side of Imenti. Secondly, ndailia dona ati nontu tueta father Meru is composed of sub-tribe idatu Siatiania, Imenti na Irembe na tutumba kurana weka kushai na ratumite na we have no apologies kirindi body no lazima tukaria umavu ndawa ati itene ya wathani bwakwa antu bathatu baraba karandi ndene ya metha kwa ya resources no tongeria na itebira bitambulitwe ni County Governments Act ndene county no ndabura ni bitatu governor county governor deputy governor na county secretary kuwa kwenda kwira antu bonde aruari kinya ndathurwa ndi governor wa Meru kitiga county secretary wa Meru akauma region ya Tiania kenda kutureta antu ba bonde medene imwe ya tukiaria at least kugeza kwina the face ya Meru medene nambue na nditerete ati nka empower deputy governor wakwa nka empower county secretary wakwa na manjukumu yawe ya kedra ya sheria yuwete na nkaba inya ya kulitangwe kulingana na ura wakatiba ikuwa inkwenda kuira Meru kukahiyo indari nada considerations za kwa ilia mantu yau randa thithiria oni muntu we respected ngekuru muno na the gender ambata ikan non kwenda kwa ruari ndiriuma mbunge ndi a very disappointed man ntiwiritwe ki ya county nontu sheria era ya thandi gender rule twe parliament tutombo mekulukia nontu ni ariment kwa na position cia kumbalance gender chijiri to umere uta mekulukia kenda ngekuru ciumba kwithia sina the rightful space ki sheria na kimantu yara ya kwithia ya kiendeleka lakini te lazima mantu yonde yedre ya confined kana yaandiki ki sheria kande ya ridhika no lazima atongeria baba inayo baba ingi sheria ni andika na yakatuga batitumika so ke my wisdom na wendi na kuelewa critical role irange kuru itetha ndene family ukuria meshie na utukaria na ndena experience nyara nda remember parliament
mbesha baba romba mbesha cia kurerana cia wikia skuru na bursaries cia Ngekuru ai ndona imantu ya mwe lazima mbalilia nkwenda bwira ndene ya county hii population de ya Meru ni 1.4 million people na 1,544,564 population ya Ngekuru kana Ngekuru ingiri bana muwanja ya mirongo muwanja na 177 arume 767 Ngekuru ni sio nyingi ndene ya county no kya kwa ilia Ngekuru siri nyingi ndene ya county na ndifu itokwenda kuheshimu Ngekuru are no longer antu braver hawa batina active participation kiwikia society na mbele kiongo kiturungama kitina nkingo. So I also decided no to work consideration a factor ya population ya Meru Mwekuru na alsima IOSPC yewe. I went further other than to consider Ngekuru the youth bandeye na urabatu urha kuirwa ati youth ni viongozi wa kesho. I must bring this to an end. No ntoa miaka 25 to 40 neyo population ira take it active role na inya ipo biashara ne e kun develop na with byande na mbere no ntu iba banake na baina inyo ko ki consideration yekwa ndawang koya deputy governor ai muntu wa below 40 years no ntu bakwedira akwedira population ya ntu bauni nene then no longer again to be kwenda lokuwa ati youth ni viongozi wa kesho. Youth women must take an active role in my administration na kendo bwira in absolute numbers youth bara kana ntu miaka 40 aringi kura bakaunti ni ngiri mana yana ya 66 466,000 voters nibo bari below miaka 40 na kwa hivyo bakondisaindi nibo baingi tutomba kuarenge batomba kuethera bari at the decision making table. So I have considered that to appoint my deputy governor I Munini wakwa I below 40 years nikenda youth Ngekuru yonda kuja kwena proper mix nikenda baibwa kweli by represented ndene ya medeu ndiye kuona ndauwa kweli nende no lazima pia mbibwe maoni ya ntu ba Meru na buraba kwenda ndene ya utongeria bwako nontu ini the people's government ya tutekudhiria. So I decided hutumira Weru FM, Mwariama FM, Theri FM na bioria bya urwa ndene ya Meru wenda MITHIKA athura deputy governor Mwekuru kana ni mukuru. The vote majority raja chokere kuibwa sauti ya Ameru baure Mwekuru athurwe aingavana. The voice of the people Bokurawa is the voice of God. Kwa tuika Ameru bakuwa barenda deputy governor Mwekuru, who am I as MITHIKA knows to say yes and to listen to what the people of Meru have sent. And to beto no to bakunda na madha no to ndenda governor deputy governor amenyewa briefly governor wakwa au kurukira maundune yonde na marieto yaikwe ya netre nya through vetting process ya antobange senior condemnations represent backing grounds yonde na baretre ye ai one of them kiranto bairi braba kinyire kipanro. So I want to say the choice of my deputy governor has the following credentials. Is a married lady with 2 children. Married, is now for within bracket Euya youth ndabuirira. Ne is an experienced advocate of the High Court of Kenya, spanning for 10 years. Ni member wa Mbundi na servite community ya Meru in various capacities. Ni member wa Mbundi ya Kaga Ngaos miaka 4. Member wa Mbundi wa Meru National Polytechnic for 3 years. Member wa Mbundi wa Meru Teaching and Referral Hospital. Reuto kiaria manto ya sibitari nhambi
I think an experience through passage amantu yau ni council member wa Law Society of Kenya for 10 years. Na ni chair Lindi wa LSK branch ya region ya Mount Kenya, na has also served as the acting president of the Law Society of Kenya. And finally, uyo ni mhuntu wirite akea na maoni na advice pro bono kana yatikurishwa ke antu Bamiru through TV na advice nyingi no suira antu bari nkiaba batino weso uba legal advice no tetheria antu betu no ntukaomba wa access justice no ntu ni member na umwa timu ya Finda Kenya na kankwendo obwira imuntu wina kyao kyantu kwa tuika na tura kuritangwi. So mantu ni jau yonde, I want to take the opportunity to invite or to introduce the lady that, and I also want to congratulate her, no ntuwa process yu uwaiba buirari vigorous nawe aritwa Linda Kiome Gitonga. Wapi makofi wa deputy governor wetu? Yuakaleta maendeleo na change we need in Meru County. Wapi kelele watu wangu makofi? Amero okerani boje bone wero. Wapi makofi tena, karibisha deputy governor na governor wetu. Meru County. MITHIKA Linturi. Chebuibua. Areto atia. Aiwo. Governor wetu. 1, 2. Thank you. Mugeni Antobeto Bamero. Ibwega sana rito riakwa mbeta wa Linda Gaki Kiome wa Gitonga na narwa inkwira Murungu ibwega sana nonto bagutwa kanya gaka gakwethira twi mbere yenu ikenda tomba ikubwa mantu jaria tukomba igwitaniria ngugi na seneta wetu urokethira ari governor wetu igita ria kura ria kinya. Na inkuga ibwega sana bwana Seneta MITHIKA Linturi honorable nonto bakuona kwena obatu bakwa ekoro ngugi ya gwitaniria nawe. Ambere Murungu ibwega sana nonto gutiginto jakege akareka Meru County na governor wetu urawejete gotwitira ngugi na mpete kanya na inkuga ibwega sana bwana Seneta na ingwetekeria gwitaniria ngugi nawe na ngakwa support yonde iria ukenda nkwa na tugaitaniria ngugi amwe na kinyanto beto bonde ibetekeretie twitaniria ngugi nawe. Na unto bobo ikenda bona kweli ndina support ya family ekwa ndina mukuru okwa na nonto wakanya ndi muromba rungame etawa Gitonga wa Mbiriti na kinya aciari bakwa na atanochia na arochia ibarungame ikenda bona nja yeto yonde nerungamene nani ikenda tomba kwa seneta wetu support. Inkubuka ibwega bwana seneta ayuthi nabo imbithero ndirwano rwa kuonania governor wetu akarungamana natwe jora bwareki kuigwa ntikinyetie miaka 40 na inkwira Murungu ibwega nonto governor wetu rawejete seneta
agaitaniria ngugi na batwi turi a youth na imbithiro ndi rwano rwa kuonania ati a youth ngugi cienu cionthe tukachirungamira na tukabutetheria na aria kunthe gukombekana na ina ndi nkuburomba bombe igutugwata njara na bwatugwata njara tumbe igwita safari njaga kuma thaiji mwonka August na ikenda tumba kuona kura ici utengo getumba igwita tutina baubwe na yuni nkoromba especially nkatha chieto chia Meru batwe itukobwenda muno na ibo kuona seneta wetu our incoming governor na werubo bonene muno na nande ndi murungamiri kana ndi rwano rwa kuonania seneta wetu agaitaniria ngugi na youth na nkatha chieto inkuburomba na gitio gikinene muno bombe igutwa support ira tukwenda ikenda tumba kuona kura ici na ingochokeria murungu nkatho nonto bwa kwithira mantu jara tububangirite antu beto ba Meru County jora bwariki kuigwa bwana governor uria ogethira rio 2022 August bwana senator wetu tukaitaniria ngugi amwe na mantu jonde jageta bwega na nande inkuburomba twitaniria amwe twitwinde ikenda tumba igweta na mbere ibwega sana bwana senator inkuga na gitio gikinene muno ibwega sana nonto bwa gutwa ngugije na kuonania ogwe wina wirubo munene na ekoro na youth na inkumenya bagatugwata njara ikenda tumba igweta na mbere na bwega ibwega sana na Murungu abutharime. Asante. Makofi ya ndinji tafadhali mema. So we have only 5 minutes ya kwethira twi live so mbetegeriani boya kanya kamba appreciate some people with a lot of respect nkwenda bwana Eric usimame uwefu kwa watu ama kwa Wamiru. Bwana Eric numwe urari one of the serious contenders CIT kia deputy governor inyawe aribo na ni muntu ndina uma akona very good future. Thank you very much Eric nontobwa. Alafu Mheshimiwa Kiringo tafadhali alifika hapa unwe mbunge wa Igembe Central tafadhali amekuja kuungana na sisi uraurio Kitonga nuketha na cia ndaike mwereti uruku sorry ya moda amukuru wa Linda abukedia tisa sawa ndaike mwe. Bwana Yesu asifiwe. Marieto mbetawa Kitonga ombiriti neni mukuru wa Linda na imwete my blessings eja servant wenu aburitirangoge bena our incoming governor na nkaburomba tubagwate njara tubengirie monkaba itekengangi asante tukutia ambiru bonde bara batuthikirite onara bari iromba ria kwara mwisho ankubira sibusirekea Easter bwega anaitwikitie form 1 na bara bangi bwina bonja bamenyere bwega na nonto safari tumeambiria pamoja ituiyite ndina program ya misemanyo 60 in the next 2 weeks so twatari taratiba ya misemanyo naratu yite tuendeleeni utusapotu tuburomba na winijia na ngwataniro yetu twinde turi Amiru niyo yatumatumba witana mbere na utie muntu utini nafasi ya kuhakikisha tushokia Amiru mukaro nontu ni ait ngari ni rali na tuwe ngai ya embere batu nontu twina Mheshimiwa Kadhuri turaitire twambwa nontu bwa Amiru na botu watetie ngugi we are not going to let you down. Give us this chance to prove ourselves and I am sure watu makira in the first year of our office. Any closing remarks Mheshimiwa? Ibwega
my governor, itoka ikinya na Mr. Kairemia, Dr. Kairemia njoke thania nontu mwekoro ku Madam Elizabeth Kairemia newe candidate wetu wa women representative. So mchamba eje ne karagia nkathere mwekoro Ameru bati kuje baba inge kethi antu betu briefly. Mugeni Ameru. Mugeni rengi narua mtukwe kwa kugurua sana ntu kuona our incoming governor can reveal a young lady who is going to help him run the Meru County. Yangu nilitumwa na Elizabeth to represent her in this function and to thank you very, very much for supporting her, because she actually got the UDA ticket to run for woman rep. And it is my belief that she will be a good member of this team, and she will contribute immensely to the development of Meru. But my appeal to you is please support this team. It is youthful, it is energetic. I see a lot of hope with this team, MITHIKA Linturi, Kadhuri Murungi, the gracious lady here, Mrs. Gitonga. I believe that these people will change Meru. Forget about the stories of Kingangi and what have you. So really, mine is to bring you Elizabeth's greetings, Elizabeth Kailemia, alias Mama Safi, and to tell you that we are together and we support this youthful team. I believe Meru will be different from August 9th. And to close, I honestly ask you to support His Excellency William Ruto. He also carries this kind of vigor, youthfulness. You know, the other side, hiyo inaitwa sijui Azimio. It is just a collection of very old and tired people. Don't even think about them. Just support these youthful people who will bring renewal to this country. Thank you very much, and may God bless all of you, and may God bless me also. Thank you very much. Tuinakinya MP aspirant wa South Imenti constituency wa Nakadhara. Ukera kinyawa wave kethi antu betu. Thank you very much. Asante sana. Okay. Kancho gerie weru TV nkatho nondu twongela ndainge nge 10 mheshimiwa Kiringo ndaika yiri kena Kadhara kethania ndaika yiri. We have 10 minutes na representative mo MCs barabara na Dr. Kiagatira wakethania professor 2 minutes each. Thank you very much. Governor wetu ora wiyete mwe 2022 na antu ba Meru muweni woni ni ndatorera nyimba ndawa no mwanga to alule iboberwe na ndono ya gautibwa nkuwa ndera Governor Linturi etegeri undawa kinyambureki ndamwero kyo ndingande ndemogorwa njurie ncheke oya kweyo thaka lakini itwakarire ndi nabo turia jumbe ba Meru na twabera we will take you to the slaughter house or to the slaughter table wowe na Kadhuri Murungi, and we sat as MPs ba Meru na twetekaniria tuturie nchamba ici etu turite Kingangi mutolone iboite gekauma ntekuibwa gekauma ni yaga kiumite manga merugite kwana thai sawa buranka buromba ni atiri the journey is long but we have to soldier on and I'm happy Mheshimiwa Captain, I'm happy
no kumenya kalika watara kari your deputy ikale yakwa. I'm shocked. Linda, I go Linda. Linda, come here. This great lady, to abaikire chukuru ntuku mwana ethe, nima? Ntuku mwe, Moi University, Eldoret, baina mwaro kwa weta wanjoy. Na to abakomborera nyumba mwe, na ethe. Endere antete ko visit Joy. Ethe Linda nyo weta data ko visit. Rera atiramba weta ini weta data. And the ambassadors, the intimates. My daughter, I'm proud of you. We shall support you. So please be diligent and work and be careful. Politics is another game. Okay? But we shall show you how to swim through the same. Sawa sawa. Mubarikiwe sana. Thank you very much, Your Excellency, the next Governor of Meru. And congratulations to Meru Kwanza team. Baraba tembije on betawari kumuturi mwirigi kana kaja na kanodiment. And in akogoro mono deaja ke congratulate my sister, the next Deputy Governor of Meru, UREA. We had been in the same latiri. Ingo chokiankadho nontu gete okia mwarige kuonekana. Na congratulations His Excellency the Governor. Nambuge Oninte na nkanja dirikareje ka deliver. Onini ngwande mubangio maendeleo kanande gichunko economist na inditete ngwe dirikare munya na kiraitu na MBJ de ne uchonde kwarirwa. Na kuunde mubangio maendeleo ngate dirinya dirikareje kenda jo uchonde ja kwarirwa ja kinyanira. Kinya moral staff yetu e county ningo into ereona inkomenya. Ko tugathethanira na dirikareje. Na ningwa nkoromba giteke mubunge ono thimenti ndio mwethe buru bukuigwa na rabomet nyao mwethe na radurirwe kinyaja no thimenti kajana katikubwa. Asante sana inkumenya kanya konekana na sere kwa homegrown tukomba gushia na thirikari kana tomba kuria Meru kijumla. Asante sana. Asante no ndo respect yare yange kuru kananu kedania ndaike mono ndo wenkage mwekuru na Linda uria. Okay, asante sana our incoming governor. UDA. Okay, onibeta wakananu biankolu. Na ini incoming MCA Beward kumanara Tigane West na kiamaka UDA. Na ankwendo congratulate our incoming governor na our incoming senator Honorable MITHIKA Linturi no ntuba wakondi mwekuru opportunity ya kuritaniria newengoi. Oni mbiche mwekuru no ekeao kana taloi. Mwekuru ekeao ninkume abatu kariria thirikari to county na itukwende nyantu baba hivi. Baithera bari utongeriene no nto shwale akiri etumeri thirikari ne Kenyatta ya tumirwa thirikari ne Moi ya tumirwa thirikari ne ya Kibaki ya Uhuru itukwenda fresh ideas kana taloya ndo betu itukwenda manto fresh na ibonto oni nkunga etale mkono. Asanteni sana. Mheshimiwa Kadhara kutoka Southiment humu Yumbi mbele tu ingirwa TV. Bwana Yesu asifiwe. Maritu Butio Kadhara na kambire ngavana wetu ni bwega nuntu bokwithwa ni ngavana wa consult kuthithia mantu omba guturetera Linda ni bwega njoke mbuge king'ang'i kabwere ituririte ruji katweterete ntariki kenda twita turikia ngugi na ingwitikia kenda ngukethro uri ngavana wetu na jowo rikia kuga itira Meru ngugi na miaka wingi kija utithwe na ngugi kuthithia ni gukurukia yake ni bwega Meru betu na mbuge Southiment. Professor Giti kuna UDA. Okay. Professor Ameru beto mugeri turiteni goicha mwathani onu beto wake mathike gatira na the professor of medicine athomi bonthe bategete ndarubeni bono tungu komba batangeria Meru eje tiga o MITHIKA Linturi ibombigwa bachoka wa senator wao ne kathuri murungi
bachoka bauga ajumbe bao ibatarite na ibo baijo mware kirengo kwa unande batwe no mwanka tumenenu bao batwe tia mbere tiga baba tutigana baba batu choka yenyuma no togo komba tia mbere merweje tiga ngavana wetu ni kama ngavana wetu ariwe mithika Linturi ntomba kwa riankuru keu no nto athomi batararia muno kabathire utafiti na bathie utafiti bakona mantura ntu bakwenda na babende babwite kwendera na nä å tå kuga å tå ngä å komba å twithia mbere ndene mä rwä tiga ngavana å inikave ngavana å mä thä ka Linturi ibwega må no. Tuko na MCAs wa hapa wa Northimenti, Mheshimiwa Moria, Mheshimiwa Bagine na kinya unge uitwa Caleb. Haya. Mtu enu aria ndaike mwe tutena time mwingi the only 3 minutes. Gavana wetu MITHIKA Linturi chambere kagambira Meru itiukira metho jarume Mumeru ariuga ni kabo kethro wena gachamba karaga kumbo kubya getaga karinga igare kauma roje antu bakunda. Gavana MITHIKA ibwega mbere mana antu botegera Northimenti watuthurira karega kathongi nkatha mwekuru ujo turendo kwira turago supportera we 100%. Na batu tu Northimenti atukurira nanto tutura twekuruka hero egita leonte hindi nanto twaishima no tuona batu tuli antu Northimenti twakunenkera 100% na tute kuinaina na tute kuiguagua tuko nyuma yako Gavana MITHIKA Linturi na Rinda Kiome. Thank you very much. Asante mbana Bagine. Asante sana Gavana wetu mweri juenana ageni bonde antoba imenti renjoni bonde babara ibokia njara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unia nkugatire bwana Gavana. Iketho atethithio ri othithia. Batwe twe Northimenti. Twe the seat of leadership in the county. Batwe thirikari karao muthenya utugo tukararia. Bwana Yesu asifiwe. Atugukwira atire munene. Ugo tuthurira mware wetu wa Northimenti. Batwe teke kuanzia leo mpaka tarehe 8 wewe munene wetu ukethirwa we gitene kiobichi ya Meru County. Sisi tuko nyuma yako mkubwa. Asante sana. Caleb onwe ni candidate wetu wa MCA municipality. Bwana Yesu asifiweni. Hatukwenda kwiribwa bwana.